Yes, reka nzere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi abamaze gukora subscribe kuri Kinyaga TV show muri abantu b'umumaro cyane ari nako ibitekerezo byanyu abari inyamibwa kugira ngo twomeze tubagezeho amakuru meza cyane abari hirya no hino mu bice bitandukanye ababasha kutwumva bakanaduha ibitekerezo muri abantu b'umumaro cyane ngira ngo nkuko mubizi natwe twiyemeje ko nta budahwema cyangwa se nta mpamvu yo kusinzira tutari twabashakira amakuru mazima kandi amakuru meza cyane ngira ngo mugenzi wanjye Dantoni ntabwo ahari ko yababwiye ko we agomba kujya kuri tele ngira ngo buri mugoroba aba yamanutse akegera hariya mu nce za Rubavu kugira ngo abashe gukurikirana amakuru yigereye hafi cyangwa se yigereye kuri tele amakuru atariho ivumbi meza cyane ngira ngo imirwano n'ubundi irakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 ndetse n'ingabo za FARDC ngira ngo mu minsi ishize nibwo twari twababwiye ko nyuma yuko ingabo za SADC zitsinzwe cyangwa se zisubiye inyuma aho zerekeje mu bice bya Bukavu ngira ngo twavuga ko bwari uburyo bwo kwisuganya Uburundi rero ngira ngo nka bumwe bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu buryo bwa gisirikari na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngira ngo nyuma yuko ingabo bagiye bohereza n'ubundi M23 yagiye zikomeze zigaragura ngira ngo abarundi n'ubundi ku munsi w'ejo ngira ngo abarundi bohereje batayo nshya igizwe n'ingabo 560 yari yobowe na Colonel Israeli bari bagiye gukorera ngira ngo muri biriya bice bya Minova ngira ngo bimwe mu bice nyine n'ubundi M23 yagiye kubitamo zirangabo zose bari bahanganye igenda izimura mu bwo ngira ngo abarundi rero bari bagiye muri biriya bice sibyo ko nyuma yuko boherejwe hariya abasirikari bose uko bari bagiye abenshi amakuru atugeraho nuko uko bahagurutse bagenda siko bagezeyo bamwe bagiye bagera mu nzira bagatoroka ngira ngo ni mu buryo bwo gutekereza kumva ko n'ubundi nta kintu gikomeye baba bagiye gukora kuko n'abagenzi babo babanjirije nta byagaragaye ko nta musaruro cyangwa se ibyari bibajyanye ngira ngo byabananiye ngira ngo rero nibwo bagenzi bamwe aba bagiye batoroka rero ngira ngo bagiye batorokana ndetse n'imbunda urabyumva ko twavuga ko igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga mu gihe hakiri kugenda ngira ngo ubwo nimba abatorotse baratorokanye ibikoresho ntawashidikanya ko bashobora nabo kwiyunga kundi mutwaro usanzwe rwanyu ubuyobozi bwa Burundi ngira ngo ni ari bo Red Tabara urumva ko rero u Burundi aho buri gushaka gukemura ibibazo ngira ngo nabwo bushobora kuba buri kwishyira mu mazi abira umunsi w'ejo rero ngira ngo n'ubundi nibwo M23 yongeye guhanura drone ya FARDC ngira ngo aho mu gace bita Irwindi ngira ngo mu mirwano yahabereye ku munsi w'ejo M23 n'ubundi yahanuye indege yindi ya drone ya FARDC ngira ngo nkuko bari bahanganye umunsi rero ngira ngo uyu munsi none ahubwo turi kuvugana ngira ngo hamenyekanye amakuru ko ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu hazatangira urubanza rw'abasirikare bakuru mu ngabo za leta bashinjwa guta urugamba rwa FARDC ngira ngo bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC cyangwa se bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bivira mu rugamba amwe muri ya mayeri cyangwa se bwa buryo twakwita ko bw'ubugwari tujya tubabwira mu biganiro byacu byuko bamwe bajya ku rugamba bambariye imyenda imbere bikaza kugaragara ko yakumva M23 iri kumwotsaho umuriro agakuramo imyenda akaza gusigara yambaye imyenda y'abasivile cyangwa se bamwe bakaza kwirukankira mu masivile kugira ngo M23 nibasha kurasa izaregwe bimwe mu byaha by'intambara ariko ngira ngo nkuko abantu bagiye babibona M23 n'abantu bagira ubushishozi cyane muri intambara ari niyo mpamvu inshuro nyinshi ubona baba bayitsinze kuko birinda ibintu byinshi cyane ngira ngo tariki rero y'ejo
niho hatangira urubanza rw'abasirikare bakuru mu ngabo za leta bashinzwa guta urugamba FARDC yanganyemo na M23. Harimo ba junior officers, ba captain kugeza no ku ba senior officers n'aba furkano cyangwa se Colonel Furu. Ngira ngo ubwo murabyumva nyine abo bose ejo bazatangira kuburana. Ikindi M23 iri kugenda yegera ibice bya groupement ya Kamuronza ndetse na Benza muri Rucuru, aho Kamuronza FARDC yaraye iharunze ingabo nyinshi cyane bitewe n'uburyo yabonaga M23 iri kugenda iyatsaho umuriro. Ngira ngo andi mu makuru yandi yihutirwa tugezeho nonaha nuko u Rwanda rumaze guhishura nonaha ko Uburundi bwanze amasezerano yo guhanahana abakekwaho ibyaha. Umuvugizi wa guverinoma wungirije Ali Mukurarinda yatangaje ko Burundi bwanze icyifuzo cy'u Rwanda cyo kugirana amasezerano yo guhererekanya abakekwaho gukora ibyaha ndengamupaka. Uburundi bumaze iminsi bivuga ko u Rwanda rwanze kubwoherereza abagize uruhari mu igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwaryo muri Gicurasi 2015, busaba amahanga kurushyiraho igitutu kugira ngo rubikore. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagezeho avuga ko aba bantu ngira ngo yagezeho avuga ko aba bantu bo mu bwoko bw'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara uherutse kugaba igitero mu ntara ya Bujumbura na Bubanza gusa u Rwanda rwarabihakanye. Mu byo u Rwanda rwasobanuye ko rwashingiyeho kutohereza abo Barundi harimo no kuba ari impunzi zirengerwa n'amategeko mpuzamahanga. Ngira ngo umukuru arinda mu kiganiro na Primo Media Rwanda yavuze ko hiyongeramo ko ibihugu byombi bidafitanye amasezerano yo guhererekanya abakekwaho ibyaha. Yavuze ko mu Burundi hari abanyarwanda bahungiye nyuma yo kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi n'Abarundi 13 bagize uruhari muri jenoside. Ati u Rwanda rwashatse kugirana amasezerano yo guhanahana abantu n'Uburundi, Uburundi buranga. Hari abantu benshi bakekaho jenoside yakozwe hano mu Rwanda muri 1994 bahungiye Burundi, baba ari abanyarwanda cyangwa se ababaga hano nabo bayikoze. Umuvugizi wa guverinoma wungirije yavuze ko Burundi bushobora kutohereza abantu bwabo ariko bufite inshingano yo gukora iperereza hanyuma rukaburanisha. Gusa ngo ibyo ntibyakozwe. Kubagize uruhari mu igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bw'u Burundi bari mu Rwanda, Mukurarinda yasobanuye ko ubuyobozi bw'iki gihugu cy'igituranyi bwikuye mu biganiro byari bikomeje hagati y'impande zombi. Mukurarinda yasobanuye ko zimwe mu mpamvu zishobora gutuma uwahungiye mu gihugu atoherezwa zirimo kuba dosiye ye ikigwa, kuba yarahawe ubuhungiro byemewe n'amategeko, kuba yarajuririye icyemezo kimusubiza mu gihugu yahunze, kandi ngo ibyo u Rwanda rwabiganiriyeho n'u Burundi. Ati ntekereza ko ibyo bintu ari byo twaganiriyeho, ari nayo mpamvu Abarundi batatubwira impamvu bafashe icyemezo cyo kuva muri ibyo biganiro. Ubushinjacyaha bukuru bugaragaza ko kugeza ubu hari abantu 1148 bakihishe ubutabera barimo abacumbikiwe n'ibihugu bihana imbibi n'u Rwanda. Ngira ngo ngayo nguko rero nuko bimeze. Ngira ngo update zo na amakuru menshi cyane, amakuru menshi cyane tubafitiye. Ngira ngo izindi breaking news nuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemejwe nk'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi mu matora turi kwitegura yavuba hangaha. Ngira ngo Tshisekedi aracyari n'ubundi gushakira FDLR amaboko mashya. Ngira ngo Felix Tshisekedi n'ubundi nkuko mu minsi ishize abantu bajya babona ko yagiye yihuza bamwe mu bagize uruhari muri jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo bafashe umutwe w'iterabwoba wa FDLR gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Tshisekedi mu minsi ishize yatangaje ku mugaragaro ko azakora ibishoboka byose kugira ngo akureho leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame. Tariki 20 Nzeri 2023 Tshisekedi yahuriye
i New York ni itsinda ry'abanyarwanda bigeze impunzi bayobowe na Eugene Gasana watorotse ubutabera. Iyi nama yakurikiwe n'indi yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu Kinshasa tariki ya 22 Gicurasi 2023. Baganiriye guhuza imitwe y'abagizi ba nabi n'abanyarwanda kugira kugira ngo bakureho leta y'u Rwanda. Ubu Tshisekedi yatangiye gushakisha abanyarwanda bagize uruhari muri jenoside bahungiye mu bihugu bitandukanye. Arashaka ko binjira muri FDLR, umutwe ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washinzwe n'abagize uruhari muri jenoside, bakongera imbaraga n'ibikorwa byawo mu kurwanya leta y'u Rwanda. Mu bo Tshisekedi yifuza ko binjira muri FDLR harimo Kapiteni Innocent Sagahutu wahamijwe ibyaha bya jenoside. Uyu numwe mu banyarwanda birukanywe na leta ya Nigeria, akaba yarakatiwe na ICTR igifungo cy'imyaka 20 cyaje kugabanywa kigezwa kuri 15. Sagahutu yashinjwaga ibyaha birimo kugira uruhare muri jenoside, gukora jenoside, n'ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo gusambanya ku gahato, kurenga ku masezerano ya Geneva. Uyu musirikari yabaye kamanda wungirije wa bataye ishinzwe ubutasi na komanda wa kampani muri XFR. Yego yashinjwaga gutanga amabwiriza yo gukoresha imodoka z'imitamenwa mu kugaba igitero ku basirikari b'Ababiligi barindaga Agatha Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe. Muri jenoside yakorewe Abatutsi, abasirikari 10 b'Ababiligi bishwe n'igisirikare cya leta y'abajenosideri. Sagahutu ntiyigeze ahinduka cyangwa ngo yihane. Ibyo byatumye abantu bibaza impamvu yafunguwe hakiri kare. Ntabwo agaragaza ukwicuza na guki, aracyari mubi, agira uruhari muri politike mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe agifashwa n'urukiko rwa Loni RAMST. Abantu bavuga ko Sagahutu yakoresheje amazina atandukanye kugira ngo Burkina Faso ashobora gukomeza muri Mali, Tanzania akagera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho azinjirira muri FDLR igizwe n'abajenosideri usanzwe ukorana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya M23. Harimo kandi Brigadier General Faustin Ntakalima uzajya muri FDLR aturutse mu Bufaransa. Bivuga ko yamaze guhabwa pasiporo na leta ya Kinshasa. Tshisekedi amwizeyeho kuzazana n'abandi bagize uruhare muri jenoside bahoze muri XFR kugira ngo bongerere FDLR imbaraga mu kwakira 2019. U Rwanda rwagabye igitero cyamenetsemo amaraso menshi mu myaka irenga 20 ishize, nibwo abasivili bicwaga na FDLR na Rud Urunana mu Kinigi, agace gasurwa cyane na ba mukerarugendo mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu mutwe wateye abaturage bo mu Kinigi witwaje ibyuma n'izindi ntwaro. Ntakirina ni umwe mu bateguye iki gitero mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ntarikina yatoje interahamwe zirenga 150 akwirakwiza intwaro zazifashije mu kwica Abatutsi. Nyamirambo mu mujyi wa Kigali yayoboye imyitozo y'interahamwe mu kigo cya gisirikare cya Gabiro, kandi yabaye n'umwe mu batangabuhamya b'abacamanza Brugeri wasohoye raporo ivuga ibinyoma ku Rwanda. Ntarikina aba mu mujyi wa Sorbonne mu Bufaransa, kandi n'umwe mu b'ingenzi muri Runana. Yaherewe ipeti rya Brigadier General muri FDLR, kandi yabaye umujyanama wa FDLR gusa nyuma yo kujya mu Bufaransa yimukiye muri Runana. N'umwe mu bantu bari hafi ya General Major Aloys Ntiruwabagabo nawe wahungiye mu Bufaransa nyuma yo gukora jenoside. Bombi bavukiye mu cyahoze ari komine Satinsi muri prefecture ya Gisenyi. Mu gihe Tshisekedi ashaka guhuriza hamwe imitwe yose ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ntabwo ari guteza umutekano muke mu karere gusa, ahubwo ari no kuwutera mu gihugu cye kuko niho ikorera. Mu Kwakira 2022 umuryango Human Rights Watch watangaje ko abarwanyi ba FDLR bishe amagana y'abaturage mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bagiye babicisha imihoro cyangwa se amasuka, hakaba ubwo babatwikiye mu mazu yabo. Bakoze ibyaha byinshi byo gusambanya ku gahato
n'irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina. Ngira ngo ngayo nguko rero nuko bimeze. Updates zo n'ubundi ziracyari nyinshi, turacyari gukomeza tubashakira amakuru n'ubundi ngira ngo Danton Mukanya arabaje n'ubundi tukomeze tubagezeho updates zigiye zitandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza.